خب дуруду эҳтиромот бародарои азиз, ҳамватанои гиромӣ. умедворам ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. Якчанд рӯз буд дар эфирам набудем ва багем ки фикр кунам ки шумоам ёд кардам. имрӯза мавзӯи мо кӯтоҳтар мешавад, тақрибан як 20 дақиқа, ва умед арзу дорем ки шумо фикри солими худа зери ин навор дар комментиш навишта мемонед. мавзӯи имрӯзаи мо боз як дузди дигар, Қоҳир Расулзода, сарвазири багем ҷумҳурии Тоҷикистон. Қоҳир Расулзода дар бораи ям багем ки як гапи дигарам ҳаст, ирам дар навор мегӯм ки чӣ буд. Қоҳир Расулзода сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, берун аз ӯе ки дар Душанбе, дар Варзоб, дар Хуҷанд, дар ҷойҳои истироҳатӣ, ҷойҳои зеботарини Хуҷанд хона ва дача, коттеҷҳо дорад. Яъне ҳама ира аз як пули вазирӣ харидагӣ аст. берун аз ҳамаи ҳамин боз ҳам пайдо кардан дар Дубай зани Қоҳир Расулзода, боз багем ки яъне ба номи занаш, яъне аз оила вилла, коттеҷҳо багем ки вуҷуд доштааст. виллаҳо ки стоимосташ яъне арзишаш бисёр багем ки қимат. ва қудаи Қоҳир Расулзода бо мошенникӣ багем ки дастгир шудааст. хулас ин хати хабарҳо, ин гуфтаҳое ки ман гуфтам аз багем ки хабарҳои Тоҷикистон. айни ҳол багем тафтишот дар болои Қоҳир Расулзода идома дорад. яке аз наздиктаринҳои Қоҳир Расулзода қатъи рӯзҳои багем дар як ҷое багем ки як шиштагӣ будем. як каме багем ки дигар ҳамон стакан ҷангандозӣ буд, камкам стаканҳоро ҷанг медохтем ва аз даҳанаш як гап баромада монда буд. Қоҳир Расулзода гуфтагӣ аст, ин дақиқ аст ки ҳеҷ оянда надорад. тамоми авлоди Қоҳир Расулзода шаҳрванди дигар кишвар ҳастанд, яъне ду шаҳрвандӣ доранд, метавонанд ҳамон рӯз Тоҷикистона тарк кунанд ва бибироянд бираванд. ва Қоҳир Расулзода худаш ба забони худаш гуфтагӣ ҳаст, барои он ки он шаҳрванди дигар кишварҳоро бигиранд, гирифтагӣ ҳастанд, гуфтагӣ аст ки ҷакаро чи оянда надорад, яъне инҷанда оянда нест. барои ҳамон зарани дар Москва ҳам хона доранд, дар Қазоқистон ҳам хона доранд, дар дигар кишварҳо ҳам авлодҳои Қоҳир Расулзода хона ва дар багем аз пули вазирӣ, ин ҳамаш як оилики вазирӣ аст. чанд ҳаст оилики вазирӣ ки яъне дар ин қадар чизҳо, ин қадар кару фару айши ишратҳо багем ки мерасад. чӣ қадар аст? хулас то куҷо ин суханҳое ки багем ҳамон хабарҳои Тоҷикистон то куҷо дар ҳаққи ин инсон туҳмат аст ва то куҷо рост аст, ина тафтишоти Эмомалӣ Раҳмон, яъне тафтишоти ҳукумат гуфта намешавад. Эмомалӣ Раҳмон ин чиза чӣ кор мекунад? нишон медиҳад. ва чаро тафтишот аз дигарҳо сар нашид, аз сарвазир сар шид? албатта ки наберае ки дар Гавҳора ҳаст, ҳоли Эмомалӣ Раҳмона набераш дар Гавҳора, ҳоли ӯ намедонад чӣ гап аст дар дунё, ҳоли беғарз аз ширхӯрӣ дигар чизеро намедонад. дар номи ӯ дар Дубай вилла ҳаст, дача ҳаст, яъне ки дар Тоҷикистон, дар тамоми ҷой дилхоҳ ҷои набераи Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистон ё дар Дубай, ҳоле ку духтароша, фарзандоша намегӯм, домодоша намегӯм, набераҳош, яъне ҳам вилла доранд, ҳам хона доранд. ва худи Исмоили Зоир
нами бигем имрӯза раиси зудо дар бурҷ халифа калон шидагӣ аст. Яъне гавҳораи исмоили зоир и бурҷ халифа буд. Яъне бисёр шиносое буданд ки дида буданд чӣ хел дар ресторанои бурҷ халифа ё абед мекунанд, чӣ хел дар уҷа хов мераванд, комнатаҳо снимат кардао дих мекунанд, хов мераванд. Аксар бигем вақти худша, аксар истироҳат кайфияти худша дар ҳамн бурҷ халифаи Дубай ҳами Исмоил гузарондагӣ аст. Яъне пуле ки бигем бешини пула дар уҷа расход кардагӣ ҳастанд, ки дар кайфи сафои Исмоили Зоир расход шидагӣ аст. Ва худи Рустам ҳам аз он ҷумла аз ин бадтар боз калон шидагӣ Рустам аст, ки имрӯз раиси шаҳри Душанбе ва раиси бигем чи аст ҳукумат, ки имрӯз мебинед. Ва дигарош Исмоил, Сомон ва ғайраҳош ва набераҳое ки охирон дора дар Дубай хона дорад. Чаро омад аз бигем ки сарвазири кора шурӯъ карда. Албатта тай коса нимкоса мегӯянд мардуми тоҷикӣ мо, яъне як матъали дигар ҳам дорад. Дар инҷа танҳо дида мешавад ки дар ҷои Қоҳир Расулзода кадом қидаи Эмомалӣ Раҳмон тайёр аст ки ин мансаби ин вазифаро бигирад. Халос. Хулас ҳамин тарз бигем ки беғарз аз ҳамон картушкабое ки қидагӣ ба Эмомалӣ Раҳмон дорад, набераи ӯ набераи Эмомалиро гирифтагӣ аст. Хулас қидагӣ дорад. Дигар бигем ки мардуми вилояти Суғд аз бозии сиёсӣ куллан бигем ки берун шида истоданд ва шидан ҳам. Яке аз онҳо бигем инсони хеле хеле бигем мафкура ва савод ва ғайра чизҳое ки хуб буд, инсонгарии хуб дошт ва инсонҳо қатъи бисёр суҳбат мекард ва тамоми ҳамин сиёсати бигем ки дар сиёсат ки буд, ӯ инсон бештар аз ҳамон одамҳо бигем ки тавсия мегирифт ки чӣ камбудӣ аст, чӣ кор ҳаст. Ин Бобоев Шавкат Бобо Раҷабович буд. Як замони раиси шаҳри Чикалск буд ва ҳамроҳи ӯ мо дар уҷа кор кардагӣ ҳастем. Бисёр бигем инсонҳоро фикрҳоша фаҳмидана дӯст медошт, ки дар кор бигем чӣ кунад, яъне чӣ камбудиҳо аст. Унам боша аз Панҷакенти вилояти Суғд буд ва унам аз бозӣ ба нами хел тӯҳматҳо берун карданд. Агар дар аслият бигирем, дар ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нест инсоне ки яъне ба порахӯрӣ, ба взяткагирӣ бигем даст надошта бошад. Яъне оддитарин участкавой, оддитарин милисия ё оддитарин духтур, фарқ надорад, оддитарин мулло эшон бошад, духтур бошад, ҳар инсоне ки бошад дар Тоҷикистон, яъне як ба ҳайси як хизматгар барои мардум боша, ӯ инсон порахӯр аст ва порагир аст. Албатта ки пораи бигем ки хелеам зиёд мегирад, яъне кам намегирад. Як гаиш нигай саҳар то бега дар сари раҳ места аз мардум пора меситонад. Яъне наиш анауш хатогӣ, наиш тезомадӣ, остомадӣ бигем яъне пора меситонад. Аз тамоми мардум пора меситонад. Ва омадан бигем ки Қоҳир Расулзода рақам. Албатта дар инҷа аз нигоҳи ман ё сарвазир ҳамин картушка бой қидаш сарвазир мешава мерава, боз ҳам бигем ки барои мардуми вилояти Суғда камтарак ки на аст, шумо ҳам ҳаст ку ҳамиҷада гуфтагӣ маъно қатъӣ, ё ҳамин картушкабоя мебаранд. Ин тахмини ман аст, сарвазир карда дар уҷа, ёне ки ягон авлоди Раҳмонов бигем ягон таш сарвазир шидан хостанд дар инҷа. Гуфтанд ки чаро ин аз Суғд дар инҷа сарвазир аст, бояд мо сарвазир мешем. Ба ҳамин хотир ҳам бигем ки чӣ хеле ки Маҳмад Саид Убайдуллоев, яъне худи шумо шоҳидиш ҳастен ба кадом тарз, ба кадом шармандавор худи ҳамин Қоҳир Расулзода дар гардани ӯ медал кашол карда
و پنسیه روان کرده بود و همون زمان اگر شما یاد داشته باشین زمانی زیلو بود و وقتا نه یوتیوب بود زمانی زیلو بود. البته که در رادیو کانال زیلو من گرفتن عبیداللهف جلسه ای که در دنغره گذشت عبیداللهف مسکو روان کرده بودن عبیداللهف در مسکو بود جلسه در دنغره گذشت بعد از او خبر اومد که جلسه برای عبیداللهف گذشت و اوکی از مسکو گرفتن از هم جای در کره که عبیداللهف جوش ده باید رستم شوه پیش ازش چقدر دو کرده بودن همه اینا را ما در رادیو کانال زیلو گفته بودم که آخران جلسه دستروچ شبانه در دنغره گذشت در خونه امام علی یعنی او جمع را فیروت کردن اومدن تمام وزیر دیگر ها در اومدن شیشتن عبیداللهف در حالت در مسکو بود مردم او نه ما بخون اومدیم بخون میریم ما گرفتیم ما اینجا چند کسی ما نمیتیم وطن هیچ کده گفته بلبل واره خونده گشته است بود اما او را سپیچل نروی کرده بودن و از قفای او در تاجیکستان جلسه شده بود که یعنی سرجم که را میگیریم ایکور در جوش رستم هم میمونه و قوی رسولزاده تنتنور در بگیم که عبیداللهف مدال پوشانده بود و در همون جمعه گفته بودم که یعنی نوبتی تو هست بعدی نوبتی تو هست سراسیمه نشد دارم خیلی کارو ده وقت خشی و قرصگ ای کارو نکرد شما باید سرجمانه حکومت باید تغییر بتین یعنی ایش رفت دیگریت همچنونه که زمان گنرال کماندیر قماندان ها را انا همین طرز میگرفتن یک تشه نابود میکردن با تهمت بهتان و دیگراش وظیفه میدادن بالا میخیزوندن اوش قرصگ میزدن که انا ببین اون جنایتکار بوده است اون دز بوده است گفتگی گپا قطعی بگیم هم خیلی میگرفتن آیسته آیسته نوبتی همون قرصگ میزدگی گنرال هم اومد و او رو هم گرفتن بردن همون قماندون پشتی زندان کردن و یا نمیدونم قتل کشتارش کردن نوبتی این هم همون زمانش اومد که اومد یعنی این سیستم همه خیلی ساخته شدگی است اینجا بیگانه انسان در این سیستم دیگر نمیمونه برای اون که من زمان گفته بودم که حال ما روز میشوه که وزارت توالت میکشویم تو که در اوجه یک نبیره رحمانوف به نام وزیر کار کنه یعنی وزارت هایی که در تاجیکستان هست برای اولاد رحمانوف کمی میکنه ما باز وزارت ها تشکیل میکنیم باز میسازیم چندین وزارت دیگره که به نام وزیر نبیره رحمانوف در اوجه کار و فعالیت کنه این امروز همون 10 سال 8 سال پیش گفته های ما امروز اثبات خودش یافته ایستاده است هر انسانی که با رحمانوف قده است خیش است تبار است پیوندی داره او انسان میتونه در اونجا در یگان وظیفه کار کنه همون انسان هم همون حالتی که باز هم نزدیکتر به رحمانوف انسان ها نبیره هاش کلانتر شود یعنی که کلانتر شدن البته که او جوره بخواه نخواه برای او باید خالی کنه این نبیره رحمانوف کلان شد زودو را خالی کردن فرزند رحمانوف کلان شد عبیداللهف جو را خالی کرد باز اسماعیل پگاه که سامان کلانتر میشه باز برای سامان باز جای خالی میکنن باز اسماعیل بالاتر در کار میشه بالاتر خالی میشه اسماعیل بالا میره باز در جای اسماعیل با مایده ترش میآید یعنی که همین طرز بگیم که حکومت جمهوری تاجیکستان یا 10 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان غلام امام علی رحمان هستند چیزی که خواه همه اینو رهبری یعنی اولاد رحمانوف رهبری 10 میلیون انسان است و ما ایرا 100 باره ها میگیم که مردم دولت نه اولادی باید باشد دولت باید خلقی باشد خلق در اونجا باشد یعنی یک وظیفه یک منصب یک وقت و یک سراغ میگن که وقتی معینی خودش داشته باشه یک آدم اومد میتونه که مثال 4 ساله یا 5 ساله باشه بعد از 4 سال 5 سال و بگیم که دیگر کس باید بیاید در اونجا
نه این اولادی که 32 سال رحمانوف در یک جا 33 سال میشینه و دیگه باقی موندهش چند قدره که خواه همون قدر بگیم که میمونه در اونجا و بگیم که او در اونجا میشینه. میفهمیم؟ ما 100 بار کلمه را میگیم مردم شما به یک تغییرات نیاز داره و اگر نه راست غلامی رحمانوف هستین. 10 میلیون غلام داره در عصر 21. رحمانوف 10 میلیون غلام داره، شاید کمی بدتر 15-20 میلیون شود غلامش. یعنی 20 میلیون غلام برای عیش اشرت اولاد رحمانوف کار میکنند و تمامی بایگری این کشور از آبش سرکردگی، از تیلاش، از سویتش، از اوران، از الیمنش سرکردگی، تمامی بایگری این کشور برای کیفیت یک عائله هست. دیگر انسان حق نداره، دیگر انسان در تاجیکستان حق نداره که از اون چیزا بهره بره. همه اینا برای اولاد رحمانوف رایگان است و میفروشن، پول میکنن، برای عیش اشرت خودشون استفاده میکنن، کیف صفا میکنن. میفهمی نمیره؟ البته که گفتی همون قدم قربون که این خوی رسول زاده سری پاورو در رسیدی جورا کنسا انا البته که تو نابود میشه، یعنی که میگیرند ایش میش که برامد دیگه عاقبتش او یکی نیست که تو بمونی بیسته و اپراودت شوه که ویلای زنی تو نبدسته، دیگه کس بدسته در زنی تو تعلق نداره و یعنی که این چیزو اوجه همش است و بگیم که در یگان زندان در یگان جا اوجه یگان کمیرای دیگر آماده شوه برای قوی رسول زاده یا مکسیموم مثل عبیداللهیف بگیم که از تمام جا کنار کرده، بگیم که پداخره نمیشنونن دیگه موش مرده واره در همون جا میشینی. از اون جمله قوی رسول زاده هم خودش شهروندگی داره. تمامی کارگرای حکومت که همون وظیفه های بالا دستن همش ده شهروندی دارن، یگان شهروندی تاجیکستان توقع نیستن. او قانون برای چشم مردم خاک زدن است که تو باید شهروند تاجیکستان باشی، ده شهروندی نداشته باشی، تو باید باشی، تو باید چند سال در تاجیکستان باشی نباشی. یا همشون یا برای شما را از سیاست، از زندگی سیاسی، یعنی مامور همین روزانه شما را دور کردن است. این کلمه ها، این قانون ها برای که شما را از سیاست دور کنه. همش از رستمش سرکردگی، از آزادش سرکردگی، از خود امام علی رحمان سرکردگی، همه اینا ده شهروندگی دارن. خود اولادای قوی رسول زاده میگم یکی از نزدیکاش زمانی از دهنش نمیگم، ما با 20 میلیون میگم برآمدگی بود، شاهدش هستم که قوی رسول زاده گفتگی که جاینده نداره کراچی، دوای همو بکشن خطونه در دیگه شهر، یعنی که دیگه دولت ده شهروندی، همه خشاش ده شهروندگی داره. نزدیکاش خودش در نزدیکاش همون انسانی که نزدیک است، اکش دودرش، اپش، خالش، امش، همون جیانوش بگیم که خودش در نزدیک است، همش ده شهروندگی در دیگر کشورها خونه دارن، شهروندی دارن. همین خونه های در دیگر کشور از پول تاجیکستان برآورده گرفته شدگی است، از وضعیتگاه تاجیکستان، و همون انسان هم شهروند دیگر کشور است و در دیگر کشور خونه داره، یعنی ده شهروندگی داره. هم در تاجیکستان، هم در تاجیکستان کار فعالیت میکنن، میدزدن پولو را میبرورن در دیگر کشورها برای خودشون خونه و بینا میسازن. فهمیدین که دوستای عزیزم؟ خلاص بگیم که همون سرود همدمی دیرین خیر نباشد، دیگه رفتی توکلت به خدا. البته که جایی را یگان اولاد رحمانوف، یگان قدش یا همی کارتوشکا بوی یا یگان کسی دیگر، یگان قدای دیگرش بگیم که بول کی میدونه یگان نبیرش ولی شو دادگی بخینو معلومه، اما این چیزو سکرت نیای کو نبیروش هم کلونش دگیان در 32 سال شو دادگی است. یگان قدای نو پیدا کردگی است و قدش باید وزیر شود، سروزیر. قدای رحمانوف سروزیر، قدای رحمانوف گنرال پروکورور، قدای رحمانوف رئیس ولایت سوخت، قدای رحمانوف رئیس علاقه، وزیر علاقه، قدای رحمانوف وزیر فلان جو، قدای رحمانوف دیگر. اینا همش باید قدای رحمانوف باشه در اینجا.
одами оддӣ ва бегона дигар инсонҳо набояд дар инҷа кор кунанд. дӯстои азиз, ин буд қиссаи Қоир Расулзода ва дигарошам бигем ки аз он ҷумла ҳамин аҳвол ҳастанд, аз хиди Раҳмонов сар кардаги. Фақат барои мардум мегӯм ки мардуми азиз, бояд кишвара миллат халқ тоҷикистонӣ бояд ба даст бигирем, на дар ихтиёри ё битем. Дигар инаи милисачаву пилисачае ки ҳастанд, ино барои 4 танга дар хизмати ӯ ҳастанд, бо ном қонун фаҳм кардагӣ аст, конститутсия ки вуҷуд надорад дар Тоҷикистони чиз вуҷуд надорад. медонӣ намира тиёқи 10 марда меган барои гӯсфанд аст, на барои худаш. мефаҳмед? дар ҳамин 10 мардаҳо як гапи дигарам аст. меган тиёқи 10 марда барои задани гӯсфанд аст, на барои задани худаш. ин қонуни Тоҷикистон ҳам барои ғулом кардани шумо аст, на барои авлоди Раҳмонов ё ягон мансабдору вазифадор. ин дурӯғ аст. қонуни Тоҷикистон ин фейк ва фалшиви қонун аст. мефаҳмед намира? ӯ қонуне ки ягон таъйёда кор надорад, ки як оддитарин мансабдор дар Тоҷикистон тамоми набера чабераш хонаву дар коттеҷи дачаву мошинои қимат дар онҷа карфар карда гаштаистанд. аз куҷо? дар ҳолате ки мебинӣ дар подземка як кампири тоҷик талбида истодааст, кампири я модари мо я момаи мо талбида истодааст. вақте мебинӣ ҳазор модарои мо дар Россия рафтан дар подвал дар вагоно ховастанд, дар Тоҷикистон хона надоранд ки биёянд дар як ғиштдевол қат як ғишлӯи қати хона кунанд, ки имрӯз борон мебора, ов мезанад, ғишлӯиҳо чапа мешавад. 10 сола 5 сола меҳнати як модар бечора меамад зери ов мемона меравад. шумо фикр мекунед қонун аст? бирен Тоҷикистона бибинед чанд қадар бевазанҳо, чанд қадар модаро, чанд қадар кампиро, чанд қадар инсонҳо бехона ва бедар ҳастанд дар Тоҷикистон, ки дар ҳолате ки яктаи 3-4 5 хонаҳо дорад, дар тамоми микрорайонҳо ва районҳои дили хош хона дорад. аз куҷо гирифтан ино? аз куҷо мошинои қимата гирифта истодан ино? мефаҳмед намира? барои ҳамин дӯстои азизам, тиёқи 10 марда барои задани гӯсфанд аст. яъне қонуне ки Тоҷикистон дора, ин барои боло нест, ин барои фақат мисли мавтвори як гӯсфандо аст ки нами ба ном қонун метарсонад, ту бояд дар Тоҷикистон набошӣ, 5 соли охир дар Тоҷикистон бошӣ, баъд вазифа бигирӣ, ту бояд инаи бошӣ, дигар бошӣ, фалонӣ бошӣ. ин ҳамаш дурӯғ аст. ту тоҷикистонӣ, мефаҳмӣ? ту тоҷикистонӣ, ту ҳақ дорӣ кор кунӣ, ту дар куҷо бошӣ набошӣ, ту ҳақ дорӣ кор кунӣ. аввал миллатгароӣ кардан, баъд овардан тоҷикорам аз ҳамин хел баҳонаҳо. охир дар Тоҷикистон 80-90% мардуми Тоҷикистони мо бечоро ҳамашон дар хориҷ мебироянд, кор мекунанд. яъне ӯо дигар аз мутобиқи қонуни қабул кардаи Эмомалӣ Раҳмон ҳаққи дар Тоҷикистон кор кардан надоранд дар ягон вазифа, барои ки ӯ нестанд дар Тоҷикистон. бояд дар Тоҷикистон ту ягон вазифа бигирӣ, 5 сол дар Тоҷикистон бишинӣ, дар 5 сол мембирӣ агиш нагира. мефаҳмӣ? ин қонуне ҳаст ки ту дигар дар Тоҷикистон ҳаққи кор кардан надорӣ. гуфтагӣ гап аст. ман бояд бирам 5 сол дар Тоҷикистон бишинам, набирам кор накунам. дар Тоҷикистон оиле ки 1000 сомон 800 сомон оилаг мегирӣ, зиндагӣ мекунӣ 5 сол. 5 сол ба 800 сомон, 1000 сомон ё 2000 сомон, ина 3000 сомон қати 5 сол метавонӣ зиндагӣ кунӣ дар уҷа. 1,5-2000 сомон қати. якм сол да мембарӣ. маҷбур мешавӣ, мегӯӣ ман гузаштам ай баҳри вазифаш, бирам дар ягон ҷо ғуломӣ кунам, гудакома ном битам. мефаҳмед? яъне ки инами тарз, инами қонунҳо қати, инами чизҳо қати шуморо аз сиёсат ҳам дур кардан, аз ватан ҳам дур кардан, аз тамоми чӣ дур кардан. ва ин қонунҳо доранд, имрӯз худошонам сарошонам мехӯранд ва дару дигар дурун бегонаи инсон кор кардан номумкин аст, яъне кор кардан наметавонад. биё сарш мекунем. тамоми ҳамон вазиру раисо ин дигар пачти қидои Раҳмонов аст. яъне дар уҷа дигар инсони бегона нест, ҳамаш қидош ҳастанд. амният, вазорати корҳои дохилӣ, акаш қидаи Раҳмонов аст. акаш, акай ҳамон одам кия Рамазон Раимзода, акаш қидаи Раҳмонов аст. акаш қати Раҳмонов қида аст.
و تمامی او طرف اکش کشته بروشه قچه دیگر همش عادی ترین چیز ایویس начальник شه کلون ایویس همه اینو همون سوهایی بگیم که چیز ده بگیم اما امنیت ده начальник اینجا начальник فلان ادل начальник اینجا начальник участковой начальник اونجا начальник عادی ترینش начальник ایویس عادی ترینش начальник بگیم یک منطقه شیده کار میکنن همش تعلق داره با اولادی همون مرحمت کنید علاقه قداشه مرحمت کنید تمام اولادی همو بگیم که اون طرف قداش در علاقه کار میکنن رئیس فلان علاقه رئیس نیجه رئیس نوجش رئیس نیجه رئیس نیجه رئیس نوجه رئیس نوجه بیک صبور اولادش همش در سوهای علاقه کار میکنن همش مرحمت بگیرین بیارین یا تشا بیارین که در جای دیگه کار کنن همش در علاقه کار میکنن همه خدا است در اینجا دیگه بیگونه نیست پروکراتورا خدا گنرال پروکرور خدا گنرال سودی اولی خدا با رحمونوف امنیت خدا با رحمونوف رحمونوف امروز میبخشین با بین پای نبیره و دختراش حکومت کرده ایستاده است این دیگر یگان جای پنهانی نداره همش دودگی است خداش آورده موندگی در گرد اطرافش یعنی پالی безопасность کردگی از گرد اطرافش همش اولادش بخرین خوراوه ما به نام حکومت و شما بگیم که گرد اطراف دیگه سلامت باشین دوستای عزیزم قضاوت در دست شما است قوی رسول زاده همدمی درین خیر نباشد رفتی دیگر اینا دزدی مادرها در روسیه کار میکنن عذاب میکشن قوی رسول زاده را زنش در دبی ویلا میگیرن یا دیگر نبیرای رحمانوف در دبی ویلا میگیرن دیگر خیشای رحمانوف در دبی ویلا میگیرن بیچاره مادر تاجیک در تای غشت لوی زندگی میکنن در تاجیکستان در روسیه در درنی واگن زندگی میکنه یا در درنی یک چیز دیگر فهمیدین دوستو عزیزم خونه دابود بود هموطنم این ایجاره کار فرمون و قضاوت که در چخیلی کشور تا زندگی داری ما در بارون سر کرد ما باید تیز برم هوی بخرم ایجا که از در تای بارون میمونم یا در درنی ماشین میشینیم دیگه برامدن نتونسته